чынын айтсам туганда биринчи жолу мындай машинаны мындай баада и мындай условияда көрүп атам. Действительно комфорт плюс билесем. О, комфорт плюс деди. Эме элестеп көрүңүздөр. Эми бул машина келип атат. Бийик, комфорт эмес, комфорт плюс полный комфортный работага бийик, чоң машина. Баасы боюнча Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, Автокеж YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн сиздерге өтө сонун информация, шок контент дейт орустар. Чынын айтсам тууганда биринчи жолу мындай машинаны мындай баада и мындай условияда көрүп атам. Чыгат. Вот ушул видео даже таксопарктарга дагы биздин коллегаларыбызга дагы өтө важный информация деп ойлойм и нужная информация деп ойлойм. Не только клиенттерибизге. Итак, азыр напоминаю, кстати, биз 78 километрдебиз. 278 километр 2, строение 1-де, автосалондо. Соответственно, мага чалып аздагы сообщение алып кетет. Ответ ала албай калсаңыздар, мен трубканы ала албай калсам, ушул жерден өтүп кетип атсаңыздар, кирсеңиздер, ушул жерде экинчи этажда офисибиз, таксопаркыбыз тоже ушул жерде. Биринчи этаж автосалон. Өзүңүздөр келип, кааласаңыздар автокредит оформить этип, кааласаңыздар выкупка машина алып, кааласаңыздар арендага алып кетсеңиздер болот туугандар. Полный спектр. Даже өзүңүздөрдүн машинаңыздарды алып келип, трейдингге тапшырып, башка машина алсаңыздар дагы болот ушул жерде. Итак, машина боюнча SVM дейт. The day was up and late, and the food has been served, but the cost of eating is too much for most to pay. You just feel what you want it to be, what you want it to feel, what you want it to be. You just feel what you want it to be, what you... G01. Бул, короче, каяктан келген машина эле? Бул, по-моему, Италия, да? Итальянский машина болуш керек. Просто итальянский компания, китайский компания, как всегда, сатып алып, эми өздөрү чыгарып Россияга машиналардын поставкасын баштап атат. 2024 машиналар болот туугандар. Бесключевой доступ бар. Баштап машинаны көрсөтөйүн бир сыйра сиздерге. Но видеодон алыстабай туруңуздар, бааны уксаңыздар, излей бересиздер да туугандар. Бул биринчи жолу 2 жылдан бери мен бир жолу көрүп атам мындай условияларды. Кожа рожа, задний подлокотник, задний обогревы жок экен. USB бар экен арканда. Обогрев, заднее сиденье жок экен. Задний багажник. В принципе, просторный. Габариттери боюнча визуально машина где-то плюс-минус Atlas Pro, Julian, хвала всем, габариттери примерный, ушундай болот. Так. Сиздер бул жактан жагырайлы. Мен тиги жагынан барып, полный көрсөтүп берейин ичинде эмне бар экен, кандай комплектация бар экен. Итак, сиденьялар механический регулировка болот экен. Автоматическая регулировка зеркал, складывание, раскладывание зеркал. Люк бар экен, панорама туугандар. Мультируль, круиз-контроль, сенсорный приборный панель. Бул жагы сенсорный экран монитор дагы бар экен. Android система, кстати. Телефонуңарды легко уласа болот. Климат-контроль, соответственно. Бул жагы тоже сенсорный экен. Шайбасы селектор передач. Бул жерде, кстати, задний камерабыз бар. Парктрониктерибиз круговой. Селекторасы Хавал Жулионго окшош экен. Но да, ощущение боюнча Жулиондукка караганда, по-моему, поприятнейраак болот и увереннейраак экен. Электроручник бар. Бул жактан шайбадан, соответственно, звук, не звук, регулировкасы бар экен тоже. Подлокотник,
прикуриватель. Ключтерін көрсетіп қоялы. Volkswagen, по-моему, Volkswagen'ге ұқсас екен, ключтер. Бұл жағыда место для очков. Қысқасы туғандар, вот таксиге полный, комфортный работаға бик чоң машина. Бағасы бойынша для сравнения емес, боптыр, сіздердің уақытыңыздары көп албай эле. Первоначальный взносы 150 000, ежемесячный платеж 78 000 примерно туғандар, 36 айға. Елестетсеңіздер, комфорт плюстағы машина. Бұл машина арендада 3 000-ден минимум тұрады, 99 000 келеді. А ежемесячный платежы 78 000, елестетсеңіздер. Қайсы машина, қайсы дилер, қайсы марка азыр бұл машинамен қантип конкуренция қылады деп ойлайсыздар. Мен ойымша SVM компания, планкасыны өтө задирать етіп қойды. Даже не знаю, қантипен тиги машиналар конкуренттері сатышат. Неге дегенде бұндай баға азыр действительно жоқ деп ойлаймын рынокта. Есіңіздерде, вот ал жақта, сол жақтаған азыр машинаны көрсетемін. Азыр барыңыздар ойлап қалсаңыздар керек, назар не олды адашты, ушул қантөле комфорт плюс болады деп. Классификаторға кирип өзім 3-4 жол проверка қылып, ишенбей даже Яндексқа чалып тұрып, еще раз сұрадым. Действительно комфорт плюс десем, о, комфорт плюс деді. Бұндай баға только біздің компаниямыз азыркы моментте бере алады. Так что біздің коллегалар таксопарк ИПшниктер болса, пожалуйста, чалыңыздар. Сіздерге дағы жақсы условияда бұл машиналарды шығарып береміз. Сравнение К5 туғандар. Bir ай бол элек бұл машиналарды шығарып бергенбіз. Тоже көп алып шыға бердік. Бұл комфорт эле, седан. Тоже 78, ақырғы машиналар 78 000-ден 48 айға болып шықты. 135 000 первоначальный взносы менен. Платежы 78 000, арендада жоқ дегенде 99 000 тұрады. Қайсы YouTube каналда, қайсы блогер еще бұнда машинаны тартылық, мен точно білем, то что ешкім бірді каналдан шығалық. Біздің каналдан алыстабай, подписканы басып, лайкты басып тұрсаңыздар, ушундай новостилерді ең бірінші болып бұғып көріп тұрасыздар туғандар. Предзаказтарды азыр ашып қоябыз. Где-то 500 машина заказ қылғанбыз уже. И, пожалуйста, как всегда, WhatsApp, голосовой клуб сұраныстардан жазыңыздар ма вопростарыңыздарды, обратный связьті берішті всегда әрекет қыламын. Вовремя отвечать ете албасам дагы в течение дня ваш сообщениңыздарға ответ берем. Офисimiz 2-ші этажда. Келіштен бұрын кеттім деп айтып қойсаңыздар, обычно біз сардан кетіште ушул жерде болабыз, же болбосам 22-ші километр автосалонда болабыз. Кимге жақсы машина туғандар? Жазыңыздар, чалыңыздар, сіздермен біле ушул машинаны көріп, действительно қандай машина екен, чыдабай таксиге. И сіздер үшін азыр Инстаграмда тұрып, Инстаграмымыз жоқ эле, Инстаграмда пайда болот. Ушул машинаны Инстаграмда сіздерге көрсөтүп берем. Тест-драйвты. Үйгө минип барып келип и попробуем специально областьқа барып, жанагындай 300 километр жүрүп, көрсөтүшкө городской режимдарды, трассаларны, чтобы сіздерде полный отчет болсун бул машина боюнча. А то азыр баары эле шок болуп отурушат. Назар не болду? Алданып калды бир жерде, же бизди алдап атабы депчи. Өзүм чын айтсам тугандар, пока ишенбей эле турам. Азыр баалар келди. Поэтому ошондой. Барыңыздарга убакыт бөлүп, биз менен биле болгоңуздарга чоң рахмат. Видеону обязательно комментарий жазып, лайк басып, подписка коюп коюңуздар. Ассаламу алейкум.